Some platforms are wrong. Today we should be talking GBV, but esikhuluma yonke lento esi-affectayo. But angazi singenza njani. Siyama leaders, siyama abo-CPF, GBV, brigades, amaphoyisa, singenza njani ukuqala kabusha ukuyolungisa isizwe sethu. Konakele, no solutions, questions, and social media phela into eyenzakalayo angazi nami ukuthi senze njani, but if singahlangana sibe into eyi-one, come into these programs, invite the community, then singamenza umehluko sibe like before, ngoba phambili asizazi sizoba njani phambili, but emuva siyazi ukuthi sasenza kanjani izinto. We used to fight crime like Khaled. We used to have community patrollers who are not coming into the community patrolling program for getting money. We used to be community patrollers, singatholi nesent, but sine promise yokuthi if opportunities comes, sizoba bokuqala bokuyofakwa. But there are people who are joining in community patrol asuke endlini vele engathi ufuna umsebenzi ku-community patrolling. Ungakazi ukubona patrol endaweni yakhe yokuhlala. But they are there in the programs of schools, but bagade iy'kolo to get paid. Kodwa la ahlala khona kune-crime akapatroli lowo muntu endaweni yakhe yokuhlala. Kuvela ama-opportunities laba bakhona abama-brigades abobani manje ama-community patrollers, they are there now balwela umphakathi wethu. Makuvela ama-opportunities kufika laba abazela amathuba nje anemali kula department. So asiyilungiseni into yethu, sinamapanyaza those ones ke inzima into engayikhuluma ngabo, they are here even now. They are the ones who fought, who be on B&B violence, BPV. I don't know if it's not GPV. In the BPV, there are people who were actively involved in that fight. Namhlanje nabo sebangenile, sebayadabula, abasapatrole lokishini. Yibo abantu abalaziyo nelokisho usalivimba kanjani, bayivimbi impi size sibe khona today. Today bakhona in uniform. There's no difference manje. Abasancedi isizwe sethu ukuthi sibambe sebazela ukhola la. Ngoba kumele siphume sofaka amabhuku siyola ngekhaya lapha. So mina I'm lobbying everyone. All the boots, or get one goggy boots, or get one training somewhere. Whether you are from exile, whether you are internal, or whether you are trained professional as a policeman, as long on the boots, as far as I'm a boots singene estradeni ebusuku siyodifenda umphakathi wethu. Ngiyabonga. Ngilana angizelanga mina ngithunywe umphathi wami nami uLieutenant Colonel Mgcini. Obekumele ngabe uyolana namhlanje. Kodwa ngokomsebenzi ubambekile kwasokwa ukuthi uvela mina ngizombambela. Engizokusho ukuthi thina esayidini lethu siyamaphoyisa siyazi konke kumele sikwenze nge-DV ne-GBV. Into ebakhona nje ukuthi siphoxe umphakathi. Namanje nje akukho kuhle ukuthi umphakathi awuphumanga ngokuphelele wenza la. Njengoba sekashilo vele ukhansela. Ngabe mhlawumbe sebenzisa ezinye izindlela ngabe kugcwele la ehholweni. But hopefully next time sizozama ukuthi masenza i-workshop efana nalena kugcwale futhi. Ngiyabonga. Engakusho ukuthi thina siyamaphoyisa, when it comes to e-DV ne-GBV, sirili ugovernment usi-equiphile sirili. Wonke amaphoyisa akhona eSouth Africa ayawa-attend ama-workshop nama-course we-DV ne-GBV. Alikho iphoyisa elingazi kumele lenzeni uma kunenkinga ye-DV noma ye-GBV. So ugovernment ngesayidi lakho uzamile bakwethu, uzame kakhulu futhi ukuthi asi-equip. So enye into engithanda ukusho nje ukuthi i-members omphakathi mawuze police station uzoreport i-DV noma i-GBV, mawuthola kune-line awufoli line, uyangena. Mawungena e-police station phakathi e-church office
kunendawo nje demarcated for ama-victim we-DV ne-GBV. Ibhaliwe nje, iplakiwe nje, DV, GBV. Uvele uye lapho. Bazoku-assista. Yizo indlela esizama ngazo siyamaphoyisa ukuthi sihlangabezane nalenkinga ezikhona ze-DV nama-GBV. Sidlule lapho futhi. Each and every police station kunendawo ebizwa nge-Victim Support Center. Wonke ama-police station akhona eSouth Africa nayo le ndawo leyo. Leyo ofisi leyo isebenza 24/7 ayivala. Ihambisana ne-church office ayivala. So any time of the day or of the night, okunenkinga ye-DV noma ye-GBV, abantu bayancedakala. Kukhona i-social worker elikhona laphiyana ku-Victim Support Center, nephoyisa liba khona ukuzonceda umphakathi. Ngayo yonke indlela ekumele umphakathi oncedwe ngayo. So when it comes to ama-victim we-DV ne-GBV, ugovernment usebenzile kakhulu bantu bomphakathi. And then okunye futhi ekuthanda ukuchaza ngokwama-stats wethu we-DV ne-GBV akukho kuhle kakhulu. Abantu bayahlukumezeka, abantu besifazane, abantwana, nabakhona futhi besilisa nabo bayahlukumezeka ngokwe-DV ne-GBV. And enye into ekhona ukuthi umphakathi wethu esikhathini esiningi uyathula makunama-case afana nalawo ama-DV nama-GBV. And nakhona abathula hayi ngoba bathanda, kwesinye isikhathi banama-reasons abafostayo ukuthi bathule. For instance, uthola ukuthi mhlawumbe umama uhlala nobaba, ubaba uyosebenzayo, umama akasebenzi. And ubaba makahlukumeza umama usakhuluma ngoba manje phela akakhuluma angeke ayithole i-support. Kulilanga mhlawumbe uzolala angadlanga. So wabona uningi impilo kuningi ukuhlala abese uyathula. Okunye futhi okukhona okwenza futhi amakhosi e-DV ne-GBV isafeza utshwala nama-drugs. Utshwala nama-drugs kuyacontribute kakhulu ekhosini i-DV ne-GBV. Kuyacontribute kakhulu. So abantu aba-abuse ama-substances efana nama-drugs notshwala bayahlupha, bayinkinga kakhulu. Bayacontribute phela. So kulesayidi leyo futhi siyamaphoyisa sinendlela futhi yokuthi kube nendlela yokukhontrola utshwala endaweni asihlala khona emphakathini. Kunendlela esisebenzisayo yokukhontrola indawo zotshwala. Siyawenza ama-operation, siyawa-check ama-tavern namashibhini, yonke lento leyo sizamabona ukuvimba into ezifana nalezi. Nazo lezi zinto zama-drugs siyazivakashela ukuthi singabi khona emphakathini ngoba zikhosa i-GBV ne-DV emphakathini. Ndlule lapho. Okunye futhi okukhona futhi okukhosayo into ezifana nalezi, akhona namasiko futhi asacindezela abantu besifazane nabantwana. So nabo lokho abantu bayafundiswa kakhulu ukuthi abantu bangasacindezeleki ngokwamasiko. Uphinde futhi njengoba sasibona futhi nokuthi ungasebenzi kwabantu okudlangile emphakathini. Ungasebenzi kwabantu okudlangile ngendlela yokuthi abantu bagcina seba-frustrated, baba ne-stress. Omunye agcina sekasikhiphela komuntu. Nawo le nto leyo ikhosa i-DV ne-GBV. And nakhona still ugovernment inawo ama-programs abantu ma-stress or frustrated, zikhona indlela ongalungisa ngazo impilo yakho ukuthi ube right. Ndlule lapho. Ngicele futhi emphakathini ukuthi whatever any kind of crime abahlangabezana nabo bangasabi ukuze police station. Ungayithathi kahle, ungadlalela mhlawumbe i-crime encane zaripota masikhulile. Noma ungayithathi kanjani. Lempama leyo yodwa iyaripota impama. Lempama iyaripota e-police station. So vilani izoripota. Ningasabi. Wabona futhi ngathi awuncedakali e-police station, sikhona indlela futhi zokulungisa e-police station. Wabona ngathi mina warrant usandaba ngincedaka, dlule warrant ukusamazibo. Wabona ngathi ayikho warrant ukusamazibo akangcini, dlula ukaklima abantu. Wabona ngathi ukaklima abantu akangcini, dlule ukanulele igcini.
ngobona ngathi khona egcina kancane udlule ku-station command uKenneth Bhuu masikancedanga sonke-ke hhayi cha kumele ivale i-police station. There's no way singahlala sonke singakucedi lapho kumele ivale i-police station akwazile. Ngamlanda-ke nokhansela ukuthi ayivala le-police station ayisincedi nganisi. So yeah, I think kuloke ngikhulumile umphakathi uyanxuswa kakhulu ukuthi i-report i-GBV ne-GBV. Yebo ugovernment nayo iyazama but esikhathini esiningi ugovernment ayedwa ngeke ayiwine le mpilo. Bayawa-amenda ama-rules and regulations we-GBV namanje khona i-blueprint entsha abayibile eye-GBVF. But imithetho iyodwa kwesinye isikhathi ifuna nathi sincedise abantu. Asincedise le mithetho ekhona yaka-government. Yebo ugovernment angakwenza lokho akwenzayo but nathi kumele simncedise. So siyacela kakhulu umphakathi. Alingafihli amakhisi ama-GBV nama-GBV. Noma ngabe ikhompyutha isihlobo sakho noma umntanakho reportana. Amazi esayidini le-class ama-syllabus esikhona ahamba kanjani but the way izinto sesishintsha ngakhona eSouth Africa, I think it will be best ukuthi mhlawumbe ama-GBV nama-GBV afundiswe nasey'kolweni. Ukuthi ama-subject ey'kolweni kulamalanga angakwazi. And baqale ema-primary school basesebancane ukuthi abafana bahloniphe amantombazane. Because kwesinye isikhathi uthola umfana nasekhaya bekhuliswa indlela ukuthi intombazana umuntu ophansi. So I think nasema-primary school nje kumele ku-introduce ama-subject afana nalawo ukufundisa abantwana abasakhula ukuthi empilweni abanye abantu besifazane noma abantwana bahlonipha kanjani. Ngaloko nje ngiyathemba ukuthi ukusuka namhlanje kuya phambili umehluko uzoba khona. But sesekuningi kumele kwenziwe emphakathini. Sesekuningi kakhulu. And I'm happy ukuthi ugovernment indlela azame ngayo futhi uze wafoma abosisi bethu la nama-GBV brigade. Abantu abahlala khona emphakathini, abahlala nawo umphakathi. Okhona ukunceda umakhelwane ukuthi amakhelwane uyahlukumezeka. Ngoba kwesinye isikhathi uzabona abantu balokuba namahloni. Umuntu bangashayo yedwa uba namahloni ukuthi awumakhelwane bazothini. Bangifike epolice station bazokuhleka yonke le nto leyo. But makabona abantu abahlala nabo emphakathini abafana nama-GBV brigade ngiyenzanga ukuthi ithemba uyaba nayo. Siyabonga futhi lokho. Njengoba ngisho ukuthi esathi la government iyazama. But nathi siyabantu asizame nje nathi ukuthi sizisukumele. Okuningi vele ikhulume sezikhulumile ngaphambili sikhulumile. Thina nje okwenza amaphoyiseni vele nje ukuvula i-case sibophe utsotsi. Leyo suspected DV noma i-GBV kumele iboshwe. And enye into futhi ngesingami ama-root causes wama-DV nama-GBV akusitemele ngazo singazisibileka ugovernment. Singazilungisela thina. Enye i-advice kakhulu uma uyinika abantu besifazane ukuthi like umntwana wentombazane amamkhulisi ungakhuliseli ukuthi ayogana or ayoshada. Mkhulisela ukuthi azimele aziphilele. Naw le nto leyo izomprojecta ku-DV naku-GBV. Because abantu abaningi abahlukumezekayo kakhulu laba abaganile nabashadile nabajolayo. So nje uceda inkinga nje hlukana nomjolo. Serious, yabona le nto ukhulisa into ukuthi ayogana ayoshada, guys come on. Iyasicindezela la. Khulisa umntwana ukuthi azimele, not ayogana ayoshada. Because umuntu ogana ayoshada kusemhluphekweni. La uhlukumezeka khona. So umntwana intombazane uzwile. Nami ngabantwana abafanele batshela ukuthi hlukana namantombazane. Cela ukuyivala lapho ngiyabona.